Thutha wa mutongoria wa NASA Raila Odinga kuga ODM ni kurutithania wira na thirikari, na thutha wa atongoria agitarukia Western Musalia Mudavadi na Moses Wetangula kuga ni mekurutithania wira hamwe gucokaniriria kura cia gitaru kiu. Kiuria kinene gikoretwo haria kiama kia Wiper na mutongoria wake Kalonzo Musyoka marugameire hindi no uteti wa NASA Society. Ona gutuika Kalonzo ari umwe wa atongoria aria moigite ni mekwaraniria na President Uhuru Kenyatta thutha wake na Raila Odinga kuhibaniria, mugambo wa Kalonzo ni ukoretwo utekuiguika muno. No kuringana na mubunge wa kiama kia Wiper wa Borabu Ben Mumanyi, Kalonzo ndatiganeirio ni atongoria aria angi a NASA indi ni kuibanga arebanga kiuteti. It doesn't matter how many people we have in the opposition. We can be 5, we can be 10, but we will be effective, and I can assure you we will be effective. Once these formations come out, once they come up, then we'll talk about it at the right time. But of course, we have decided, we are ready and prepared to chart our destiny without ODM and without Raila, of course. Nake muthathauri wa maundu ma kiuteti Zack Ngugi aroiga Kalonzo no arutithanirie wira na Raila Odinga agikorwo ari na mwihoko o wothe wa kuingira thingira wa iregi mwaka wa 2022. He has just two options. Aria na Raila, which is the major option, kanoke gwi thirikari. No ka gwi thirikari ri etikire karuru karia kaheo. Ero amarugagire cai agetikira tondu 2022 ya Jubilee ri ihana ta uri ndigiothi gikiambe. Nake mubunge wa Butere Tindi Mwale akoiga ona gutuika ODM ni irarutithania wira na thirikari, atongoria a Wiper, ANC na Ford Kenya ni mekurutithania wira hamwe na matigutigana. Hakuna haja uitane wewe uko ndani ya NASA, na ile hali kuna chama moja yenye inaona hiyo ndio kubwa kuliko zingine. Kwa hivyo kulingana na mimi kama mbunge nimechaguliwa kwa ANC ambayo ilikuwa kwa NASA, naona ni kama hakuna NASA. Uhoro uria unyitetwo baru ni mubunge wa Kiminini Chris Wamalwa uria ugite ngwataniro ya ciama icio ithatu yahota kwandikithio ta kiama gia kiuteti. Sisi ndio viongozi tuko ambao tulipigiwa kura, and what we are trying to say, if there's no respect, we're not going to just sit pretty there and say everything is okay. Not everything is okay, and the responsibility of the overall party leader, who is Mheshimiwa Raila Odinga, to provide direction. Na yeye kama na kimya inaonyesha labda hako na mpango kwa hii mambo yenye yanaendelea. Durumeni ne guthie na mbere guikio ngwataniro-ini ya NASA makiria thutha wa muhuhu ati kiama kia ODM ni gikuoya ite ciothe cia utongoria thiini wa bunge iria cigeirwo aria anini. Handũ-inĩ ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Kimemia wa Mwangi.